Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sebleker, setan belek, setan engklek, wis kepret. Perbanyaklah sholawat. Sahabat-sahabat sebleker, jangan takut sama setan belek, setan engklek, wis kepret lah setan belek mah. Mudah-mudahan sahabat-sahabat sebleker ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat sebleker, orang ayeuna kepanggil ku dukun santuy. Sekarang urang uang samperkeun ka ditu. Jadi jangan takut sama dukun-dukun, setan belek, setan engklek, wis kepret lah nu kitu mah kepret. Pokoknya mah perbanyaklah sholawat. Sholat. Jangan setan belek, wis kepret lah sholawat gitu mah. Dong kita samperkeun dukun-dukun santuy itu tuh. Ayo sahabat-sahabat sebleker, kita menuju ke tempat dukun santuy. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Assalamualaikum. Datang guys ya Ustaz. Yuk. Santai. Wis nugas. Dia jamu pantai nangan mana kayak datang kuari. Mana yang rendah ya? Yang rendah heula. Santai. Anaknya 7 mana ya? Jam 8 mana? Tidak gua kayak datang kuari. Mana yang mana keluar? Saya mah gak punya. Mana Ustomo mana? Sakti cenah mana? Panas na ya. Subhanahu wa taala. Tak ada kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana Ustaz di mana mana? Orang Tiliang Landak. Belanda aing kumana di? Kian geuning. Mana mana? Keluar ke. Santai. Dong santai ayeuna. Keluar ke. Di jam 4 ngaraogan geuning mana kagak ngajang karanda geuning mana? Lamun mana saya kesok ginom saya aing. Ginom. Mana sehat panjang umur. Orang sehat panjang umur. Yang ini nom satu nom. Kalau sekarang kita kurang di minum ya. Dari mana sehat panjang umur? Sehat panjang umur. Panjang umur mana? Sehat mana panjang umur? Panjang umur. Kemana yang dukun kalau itu karena kabur. Wis setan belek, wis setan empet. Ampun Ustaz. Allahu Akbar. Ampun Ustaz. Ampun Ustaz. Allahumma sholli Ampun Ustaz. ala Muhammad. Ampun Ustaz. Sholli alaihi wasallam. Ampun Ustaz. Koperan daun milik mana Ustaz? Allahumma sholli Koperan daun milik mana Ustaz? Muhammad ya Allah Kawinnya kemana Ustaz kalian? alaihi wasallam. Tomo kemana Tomo? Kawin randamu kemana kawin? Dan nama kawannya kemana Ustaz? Perbanyaklah sholawat sahabat-sahabat sebleker. Jangan takut sama setan belek, setan empek, wis kepret setan belek itu mas. Kawannya kemana Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi video nu tadinya sanes erek nurutan Kang Ujang Bustami nu di Cirebon gitu tah. Dari teh mirip gitu tah.
Mirip kita mirip sarang Kang Ujang. Setan belek. Punten we gitu sanesnya nyinggung atau nyeru-nyeru kana segala abi mah urang mah tuh bisa naon gitu ya. Sekedar hiburan. Sekedar hiburan, parodi gitu dah. Syukur-syukur ku Kang Ujangna ieu ditinggal dah ieu mirip. Gak ada anak buahna, gak ada anak buahna gitu. Ya terus jadi konten ayeuna sampai kalinya we. Tok ngilap di subscribe di Subscribe. Per-peran. Sahabat sedek. Perbanyaklah sholawat. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi Iya, dukun santuy teh ya. wabarakatuh. Halo.